Baixapa, co arabeamoñe se penendive 1 Corintios capítulo 3, 1 vive 7 pb, apeixa iñanderueteñe. Hermano cuera senda ikatuiva kuañe EPM peikono guaisa Espíritu Santo pobupe añe evanawe IPM kuimba eoikobara moweteri ijiwi ariguareteren bipota pobupe isha Jesucristo pendepupe mitakuera no guaisa Kambuja UKPM dape ukwai weteri kakwabarembi hako anga pebene ina pero po akaweteri pepe ikowi weteri pende ariguare terembi potaba ipoupe oiwi pende aputepe arasu selo nyonaino hako abamba eho esa ukapona pepe iko haweteri ariguare mbi potaba ipoupe Peisa ningo ikojina umi oyerovia a Jesucristo reje. Hoy menos iba a pende a putepe se Pablo a tigre guava, ambueca tuje y se Apolos a tigre guava. Peisa ramo da peicoi pico weteri pende ariguaren bipotaba y poupe. No sois carnales. Va épico Pablo, va épico Apolos. Jesucristo re ambiguainte ningo hiquai. Acuera rupipe yeroviaba con Jesucristo reje. Jesucristo catuo me epeteite ime embu ha eo ipotahai seite ha oñotua kue Apolos ha omuakua kue o regaba kue ñanderuete catu omonga kuapa upeisa ramoningo naimba eipe oñotua nipe omuakua ñanderuete wei upe omonga kuapaba San Pablo apeoñe eñandebe pe ariguaren bipotaba ireje apeba mava apeba hina pe yerovia y kanguba y pereniva pe ndokakapaiva espiritualmente Jesucristo pende pupe mitano guaisha hape mita daikatuijo upe tembi kambumante ikatuoñe me supe apeisa peoikova y ariguaren bipotaba ipe ndokakuapai Oi, pu arasu e celo, oñora y no sé, jajetamba potaba ahí, oi vei pupe. Jaje iñandebe versículo 3. Peisa ningo y cojina un mio yerovia, a Jesucristo reje. Jaje iabei, va epa ore cobepe, mava upeva pendoca qua por ahí va espiritualmente. Hei, sepete a tigre guava. Ha San Pablo upeno y posible ahí se ombojoaino y va épico Pablo va épico Apolos Jesucristo rembiguainte ningo y cuai ha ecuera rupipe peyeroviaba cue Jesucristo reje sheribu shereindu ñandela Jesucristo reje guabara mo yakakuabana yakakuapabana apeipajabo abeje iñandebe ñanderuetewei upe omonga kuapaba taupeisha